كي لعنة يشتغل كاسمي مصطفى صالح. تروح كدني ضاك كيما قبل كاع الحمام سي روح سي الاربعانية ثلاثة اكزاكتومون سي فيلاج اعرو سي سقارن فيلاج تروح اعرو. باش تحضر لا فورماسيون كاينين في الفرomage Sur le fromage, comment fabriquer un fromage au niveau de... C'est un fromage, c'est pas un fromage industriel. C'est un fromage qu'on peut fabriquer exactement à la ferme. oui. زعما من ساعة 3 4 6 زمرنا تخمر الفرماجة. J'ai ça déjà un projet le domaine qui Donc pour l'instant c'est 3 سنين تليفري الفرماج يسون مام يتساوي mais de préférence j'aimerais bien fabriquer mon propre fromage avec la marque la matière première Nino تسمى كاتي فابريكين كاتي كونفيكسيوني كل دي le départ à la fin. Il est 3 jours كي عندنا 2 jours كي عندنا 2 jours bon 2 jours c'est quel 3e jour يعطيك الصحة. أهم شيء هو لا فورماسيون كاينين سي انتريسون والله فريمون فاب اسمه باتريك اكيا يعطيه الصحة يعني يتكاد لي امن كيني بيرسونالمون ربحت كرا لي زانفورماسيون اللي قال خدمة كرا لي زيرور par exemple la traite par exemple la conservation du lait mais ثورا فريمون يظلي ولا غام كرا الحوايج ولا قالت تخدم بنادم par exemple كي كونسيرفي لو لي تصل الحوايج يعني يعطيه الصحة. هساكي ان شاء الله نخدم لا براتيك هساكي ان شاء الله. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سمن ولا